Nigdje nema mjesta, izvolite, sjedite. Zapravo nije mi do toga da sjednem. Želio sam se upoznati s vama. Ja sam Ivan Kovačić. Ivan Goran Kovačić. Tako dakle izgleda pjesnik koji je pjevao Beli, beli, beli most, ko slonova kost. Znate, svidjelo mi se to. I ne samo to. Ja sam mi rekao nešto smiješno. Ne, dapače, polaskali ste mi. A ja sam se baš u tom trenutku sjetio svog brata. Znate li što je moj brat kazao za Beli most? Gdje si vidio most na Kupi kad nema ni jednog? Bedak. A moj je Beli most šumni, pjenušavi, Kupin slab. Uspjelo mi je. Što vam je uspjelo? Izmamiti vam smiješak, strogi gospodine. Tako je, imate pravo. Pređite u naš odjeljak, zašto samujete? Kod nas je baš zabavno. Među književnike i farizeje? Ne, hvala. Radije ću ostati ovdje. I molim vas, ne dovodite mi nikoga. Nije mi ni do upoznavanja, ni do nadmudrivanja. A smijem li ja ostati s vama? Znate, vaše me društvo počinje razgaljivati. Pa kad je tako, putujemo zajedno, gospodine Nazor. Produžite, ajde, produžite, ovo nije za čitanje. A što je za čitanje? Novine, ako baš morate. To je pametano, ako baš morate. Gospodin tabornik Majses. Spremni? Spremni. Dakle, što ste skupili? Ne baš puno. Porijeklo seljačko, Lukovdol, majka udovica, živio uvijek na rubu bijede, plućni bolesnik. Izvolite. Hvala. Kažu da je talentiran pjesnik. Novinar. Bio je član HSS-a, lijevo orijentiran. Zapamtili su jednu od njegovih izjava o potrebi suradnje s komunistima. Jedan njegov brat izrazito crven. Izvolite. Da, to nije nezanimljivo, a nešto opipljivije? Za sada nemamo, držimo ga na oku. I treba. A stari? Stari živi veoma izolirano. Sestra mu vodi kućanstvo. Sa obitelji održava samo povremene kontakte. Nema prijatelja ni cehovskih veza. Jedini kontakt koji održava je sa Kovačićem. Talijani su tražili dodatne obavijesti. Čini se da je čitava ta stvar za njih postala nanovo aktuelna zbog one neke njegove knjige. Lirići Kroati. Da, imate pravo. Ne žele Nazora s bilo kojom knjigom. Možda bi se u njihovoj arhivi nešto našlo, ne? Tražili smo, ali Talijani ko Talijani uzeli bi, a ne bi dali. Da. Jednostavno se oglušuju. No, osnovno znamo. Guverner za Dalmaciju u Zadru vodi dosije o njegovom antitalijanizmu i istarskom iredentizmu. To je njihova briga, nije naša. U svakom slučaju pripazite na društvo. A moje je da starog izvučem iz njegove puževe kućice. Moram ga privoljeti na suradnju, pa ako ne bude išlo milom, malo ćemo i priprijetiti za početak. Star sam, Gorane, star. Umirem kap po kap. Kad se pogledam u zrcalo, sam sa sebe prestrašim. Umrijet ću. Vi umrijeti. Nemojte me nasmijavati. Nadživjet ćete vi mnoge. Mene svakako. Vas? Vas, Gorane,
koji ste rekli, planine moje, uhvatio sam se ukolo s vama i tresete se od mog zagrljaja. Evo, to su vaše riječi, to ste vi. Ne, nisam to ja. Bio je to vulkan sreće koji je progovorio iz mene. Ja sam onaj koji veli, vidim sebe. Ležim na dnu zelene kupe. Miran. Raširenih ruku. S ocejem zvijezda u šakama, sa srebrom riba po tijelu. Sa sjenom planina na nogama. Umrijeti. Da budem ono što jesam. A sav sam želja. Težnja mrak i svjetlo, zemlja i nebo. Vi divno opisujete smrt. Ali kojim pravom sebe uvrštavate među mrtvace? A kojim pravom vi to činite? U vas još ima snage za 10-toricu. Topi se moja snaga. Kopni. Znate li da ću za nekoliko dana navršiti 66. Kao da su to neke godine. Pa nije mnogo, slažem se, ali starost je k meni uronila. Načela me tjelesno već i previše. Zar vas da je starost načela? Vi ste čovjek u kome buja život. Vi ste stvaralac koji nijednog trenutka ne sustaje. Uostalom, neki vam baš to i predbacuju. A što mi predbacuju? Da, znam. Predbacuju mi to što sam živ. Što stvaram sad kad su vremena takva. Esattamente. I tempi che corrono sono difficili. Sono cattivi. Nikad nije bilo takvih vremena. A trebali stoga prekrižiti ruke. Sad kad smo se upregli u taj rad, onda radimo. A Gorane, gdje si me to doveli? U gostionicu, poštovani prijatelji. Pa nismo se tako dogovorili. Pozvali ste me u šetnju i samo sam na šetnju pristao. Ne treba se uvijek držati dogovora. Osobito ne danas. Još jedan gemiš. A što se to danas neobično dogodilo? Zar ne vidite? Zar ne osjećate? Sve oko nas odiše dahom, živim dahom. Lijepo je živjeti. Rasplakao bi se od sreće što sam živ, a ne želim plakati. Želim se smijati, želim pjevati, želim... Znate što još želim? Želim se opiti. Ajde, popijemo čašu vina zajedno. Čašu vina? Ne, popit ćemo je kasnije kod mene. Ne mogu toliko čekati. Želim tu čašu odmah sada. Litru bijelog, molim. 1 litricu bijeloga, odmah gospodo. Litru vina odjednom, pa vi ste ludi, Gorane. Vi niste pri sebi. Nećete se samo opiti. Vi ćete pjani kao zemlja. Pićemo zajedno. I veselit ćemo se zajedno ako se opijemo kući pjevajući. Vi znate da ja nikada ne pijem po oštarijama. Nikada. Baš nikada. A zašto? Jer je to preskupo. Svi su gostioničari gulikože i gladni novca ubogih gostiju. Čuće što govorite i odnijeće nam vino ispred nosa. Evo gospodo, izvolite litricu bijeloga. Ovu čašu možete vratiti, neće biti potrebna. Molim. Ovu čašu ostavite. Biće još i tekako potrebno. Gospodčeki, znate kaj, ja budem kupicu ostavil, a vi se već nagodite ko bupil, a ko ne bu. I zato, braćo, pime ga dok ne puk. Goran, ne činite to. Čuće vas i što će misliti ona. Neka čuje. Zar smo mi gori od drugih? Zar nikada ne smijemo ni viknuti ni zapjevati? Pijte i veselite se. Ja plaćam. Ne. Rekao sam vam, neću piti. Hvala. Tvrdi ste kao kamen. Pravi vrački mramor. Znate li što ljudi govore o vama? Što govore? Kažu da ste škrtac. Ljutite li se na mene što sam to spomenuo?
Zašto da se ljuti? Pa ja jesam škrtac. Svi smo mi, brocani, škrci. Inače, kako bi se onaj narod održao na onom kršu, da nije štedljiv? Ako sam vas pozlijedio, oprostite. Ako je šta. Zarazili ste me svojom lukulskom raspojasanošću. Krepa lavricija, neka crkne škrtost. Pola litre plaćam ja. A sad lumpujmo. Gorane, a što još kažu o meni? Pa dive vam se. Mnogi su zaljubljeni u vašu liriku, mnogi u vašu prozu. Neki vole sve što napišete, kao ja, na primjer. Iako vam rado proturječim. Ne zanima me što misle o Nazoru piscu. Htio bih znati što misle o Nazoru čovjeku. Da budem zaista iskren. Pa ja vas i volim zato što ste uvijek bili iskreni, a nemojte me sad razočarati. Ne vole vas. A znate li zašto? Zato što vas ne poznaju. Vi sami ne dopuštate ljudima da saznaju tko ste. Da. Evo, gospode, Tako je. izvolite litricu bijeloga. Mene ne zna nitko. Čak ni vi. Još kao profesor i ravnatelj navukao sam na sebe masku. I ta prokleta maska ostala mi je zauvijek na licu. Beviamo per la maschera. No, beviamo per la amicizia. Poznajete li ovoga čovjeka? Kojeg čovjeka? Ovoga koji nas slijedi. Slijedi nas. Ste li sigurni, Gorane? Sasvim. Cijelo nas je vrijeme promatrao u gostionici. Ali zašto? To mu je posao. Špicl, gospodine Nazore. Vidio sam ga ja i ranije, na Zrinjevcu, u Korzo Kavani. Ko je kuda? Šeće. Tako dakle, a? A tko li ga zanima? Vi, ja? Obojica? Možda se nadao da ćemo se s nekim sastati. Ili ovdje tek tako, da može staviti nešto u izvještaj. Da ga pitamo. Vi kao da ste munjeni, Gorane. Vino vam je ipak udarilo u glavu. Ne bojte se. Neću učiniti ništa nepromišljeno. Teško je povjerovati. Oprostite, molim vas. Koliko je sati? Moment, sad bom vam rekao. 10 do 8. A vaša vura stoji, gospodin Kovačić. Molim? Hvala, stala je. Vi mene poznajete? Iz viđenja, gospodin Kovačić. I gospodina Nazora poznam. Iz novina. Poštovanje, gospodin Nazor. Dobar večer. Sad se i meni čini da smo se mi već negdje sreli. Znate, ja se često pitam, gdje smo se to sreli? Iz koga delate norca, gospodin Kovačić? Iz mene ili iz sebe? Dobro znate da smo se već 100 put sreli na svakom božjem mjestu u ovom gradu. Molim? Pa da, sjećamo se dok ste još bili u Novostima. A, to je bilo u drugoj državi, kaj ne? Točno. Kaj se tu more? Vlade se menjaju, a familija ostaje. Vi me razmete, gospodin Nazor. Sad, nisam baš sasvim siguran, znate. Tak je to. Čim ja velim nekaj onak čist iskreno, ljudi ma misliju da je vlečem na tanki led. Nije mi do toga, gospodin Nazor. Ne uvek. Kaj bu, ak se vlada opet promeni? Gospodin Kovačić, ovo bu metnulo u izvještaj. Niš ne budete metnuli. Ja nisam rekao da se vlada bu promenila. Ja sam samo vas, čovjeka koji to mora znati, lepo pital. Kaj bu, ak bu? A to je čist nekaj drugoga. Kaj drugoga, stotoga? Ili tak ili? Nije mi danas više do ničega. Idem doma. Tak me noge bole. Plaću se. Poštovanje, gospodin Nazor. Nakon, gospodin Kovačić. Nakon. Vi ste ludi, Gorane. Gurate u opasnosti sebe i mene. Ne treba ih dražiti, barem ne ovako naivno i bez potrebe. Nije to naivno. Učimo se gledati strahu u lice.
A to je sada i tekako potrebno. Samo ne zaslužujemo ovakve sažaljenja vrijedne uhode. Nema sažaljenja vrijednih uhoda. Ima lukavih, ima glupih, ali svi mi oni tjeraju strah u kosti. Ja sam prošlog utorka donio gitaru na popravak. A, sjećam se. Odlijepila se sa stražne strane. Ne, svinuo se vrat. Točno. Pođite sa mnom. Zdravo, drugi. Jesi točan? Zdravo. Kao i uvijek, mogli bismo po tebi ravnati satove. Hajde da pređemo na stvar. Dobit ćeš jedan ne baš lak zadatak. Partija procjenjuje da u ovom trenutku od neprocjenjive koristi da netko od poznatih ličnosti ili, da tako kažem, od najpoznatijih prijeđe na našu stranu. Potrebno je da to bude ime. Netko čiji će odlazak iz Zagreba prasnuti kao bomba. Na vojnom planu mi im sada nanosimo sve teže i teže udarce. Partija sada smatra da ih treba udariti i na drugi način. Moramo ih tući politički. Ima još poštenih ljudi kojima neke stvari nisu sasvim jasne. Međutim, ako se za našu borbu, dakle i za našu političku liniju izjasni čovjek kojeg narod poznaje i cijeni, to će biti odlučan udarac okupatorskom režimu i poticaj tisućama ostalih da slijedi njegov primjer. I je li ti sada jasno kakva bi to ličnost trebala biti? Je. Jasno mi je. A koliko mi vremena dajete za to? Kao i obično. Malo. To sam mogao i misliti. Pa kad ćemo jedanput nešto bez žurbe? Hoćemo čim sve hitne stvari budu riješene. Policija sumnja u nas. Želi znati o čemu razgovaramo kad se sastanemo kod Gašparca. O čemu razgovaramo? O običnim svakodnevnim stvarima. Ili o umjetnosti, kao sinoć, na primjer. Bezazleni razgovori intelektualaca. Razgovori intelektualaca nikad nisu bezazleni. Onaj veterinar iz Karlovca. Znate li što je ispričao? Nešto strašno, nešto što me sledilo do srži. U selu Grabovcu, to je selo kraj Karlovca, ustaše su pohvatali ljude pa ih nanizali na žicu. Da, baš tako, nanizali. Proboli im dlanove. Ili uši, to veterinar točno ne zna. Provukli žicu kroz žive ljudske rane pa ih onako nanizane klali redom. Muškarce, djecu, žene, starce, sve odreda. Sanjao sam to noćas. Probodene ruke, probodene dlanove, bodeže nad jamom u kojoj nestaju okrvavljeni mrtvi ljudi. Probudio sam se tresući se od groze s krikom u grlu. Kao da i sam padam u bezdan te jame. Doktore, zar zločin nema kraja? Hajdemo odavle. Pleše, plove, njišu se i plove, zeleni, modri, teški, naduveni, krupnjaju, rastu kao da se tove i onda stanu. Tiho okupljeni kraj obale Crne. Neoprostivo je, zar ne, što stižem ovako nenajavljen? Jesam li vas prekinuo u poslu? Pa sad, znate, teško da biste našli vrijeme kad ja ne radim. Da, to je ono što zadivljuje. Vaš neumoran rad. Pravi je grijeh prekinuti vas. Svaki trenutak vaše šutnje gubitak je za hrvatsku književnost. O, pretjerujete, gospodine, pretjerujete. Po vašem, svaki moj kašalj, svaka moja fibra
nanosi nepopravljivu štetu našoj književnosti. Točno. I taj se gubitak ne da nadomjestiti. Molim vas. Nisam ja jedini poslenik pera pod ovim našim nebom. Niste jedini, ali ste neponovljivi. Vi ste Vladimir Nazor. I to se pamti. Nego, malo prije spomenuli ste Kašalj i Vrućicu. Gospodin doglavnik Budak posebno mi je stavio na dušu da ga iscrpno izvijestim o vašem zdravstvenom stanju. Kako se osjećate, gospodine Nazore? Jadno. Noći ne mogu spavati zbog kašlja i jazme. A danju me slama umor. Da, to nije dobro. A da vas smjestimo u bolnicu? Jedan brzoglasni razgovor i sve će biti u redu. Zasebna soba, najpažljivija njega, a pisati možete i tamo do mile volje. Neću u bolnicu. Nitko nema prava da me natjera na to. Molim? Prostite, gospodine doktore. Razgoropadim se čim mi netko spomene bolnicu ili ubožnicu. Sad ubožnicu doista nisam spominjao. A što se tiče bolnice, bilo je u najboljoj namjeri. Učinilo mi se da si zvao. Nešto vam je potrebno? Ne, ništa. I nisam zvao. Možda smo nešto glasnije razgovarali. Gospodina ne poznaješ? Doktor Ferenković, gospođo. Moja sestra Irma. Moj jedini oslonac na ovom svijetu. No, opet pretjeruješ. Jeste li vi za bičerin rožolja? Sa zahvalnošću. Oprostite. Živjeli nam još 100 godina za dobrobit naše drage domovine. Dakle, ovako ću reći doglavniku. Gospodin Nazor pomalo kašljuca, ali kašalj njega ne može slomiti. On je poput hrasta. Vjetar može slomiti poneku grančicu, ali snažno stablo odoljeće svakoj oluji. Ja i hrast. To je najneprimjerenija poredba koju sam ikada čuo. Kad sam govorio o snazi, mislio sam na vaš duh. Da, nova djela izlaze jedno za drugima. Čujem, spremaju se njemačko i italijansko izdanje Medveda Brunda. Znate li da ste vi naš najplodniji pisac? Ja bez pisanja ne mogu, bio rad ili ne. Svatko od nas mora raditi ono za što je pozvan. Vi ste pozvani da pišete. Dakle, pišite. I neka u vašem pisanju bude više optimizma. Neka to budu riječi koje bodre. Neka to budu stihovi koji pozivaju pod naš zajednički barjak. Ukratko, neka sve što napišete odiše iskrenim osjećajima oduševljenja za vrijeme koje proživljava. Pa, znate, gospodine doktore, poistovjetili ste zadaću pjesnika s domaćom zadaćom učenika. Svi mi imamo svoje domaće zadaće, gospodine Nazore, i pišemo ih kako najbolje umijemo i znamo. Za taj trud domovina nam uzvraća ljubavlju, a ponekad i darežljivošću. U vašem slučaju je bila vrlo darežljiva. Tko to, molim? Zar nismo zaboravili kako ste glasali 35. Jesmo. Jesmo li vam pomogli da svog mladog prijatelja spasite provincijskog progonstva? Jesmo. Znate, naš razgovor zaista postaje neobičan. Bojim se da vas ne razumijem, gospodine doktore. Ja govorim vrlo jasno i vi ste razumjeli svaku moju riječ. Kovačiću ste u Hibzu ishodili potvrdu o namještenju i tako spriječili da bude poslan u Foču. Zar bi to uspjelo da mi nismo bili suglasni s vašim planom? Vi znate za potvrdu? Razumije se.
Bila bi sramota da naše redarstvo nije prozrelo tako naivnu zamisao. To su samo pjesnici mogli smisliti. Goran Kovačić tobože radi u Hipzu, a zapravo sjedi u Vrbovskom ili u Lukovdolu i piše vam duga literarna pisma. I tko su urotnici? Ljubo Viznar, Mate Ujević i Vladimir Nazor. Nije to bila nikakva uroda. Zar ne bi bilo šteta da tako darovit pjesnik završi kao poštar? Da, bila bi prava šteta. Taj koji je Kovačića htio postaviti za upravitelja pošte bio je savršen idiot. Ne brinite se, rekao sam mu to u lice. I što sada? Da. Što sada? Ne bojte se, gospodine Nazore. Vaš mladi prijatelj ostaće s vama. I ni vlas mu neće pasti iz glave. Ako ne bude radio gluposti koje sada radi. Vladi je i pjesnik je. I brbljav je. Pazite. Ako pretjera, ni veliki Nazor neće mu biti dovoljna zaštita. Ja. Vrijeme je da idem. Izvijestit ću gospodina Doglavnika o našem razgovoru i on će, siguran sam, biti vrlo zadovoljan. Uostalom, kao što sam i ja. Za sada. Gospodine Nazore, spremni. Sve sam čula. Taj čovjek je i grub i zao. Nije me posjetio čovjek. Posjetila me njihova država. Mi smo se dugo vidjeli, doktore. Dugo. Netko je još u gimnaziji bubnuo ovu izreku. Vrijeme leti bez obzira na glavnu rečenicu. I kad god razmišljam o vremenu, uvijek mi ta budalaština padne na pamet. Pa da znate, to i nije budalaština. Ako je glavna rečenica čovjek. Doktore, a što vam se čini, kako izgledam? Jesam se mnogo promijenio? Baš izgled, ne dopada mi se. S vašim zdravljem nešto nije u redu. A, nisam bolesniji nego što sam bio. Trpim duševno, to je moja dijagnoza. Što vas tišti, gospodine ravnatelju? Odavno više nisam ravnatelj, niti bilo čime ravnam. Ja sam samo jedan ubogi, stari pjesnik koji plače nad svijetom utonulim u krv. Eto, to je ono što me slabi, doktore. Odgovoran sam pred svojom savješću koja me grubo i otvoreno pita: a što si ti učinio da zla bude manje? Razumijem. Svi mi stojimo pred svojim savjestima. A mnogi ne znaju odgovoriti. Moramo odgovoriti. Inače nas više neće biti. Kako ćemo se opravdati, doktore, ako budemo šutjeli na sve ovo? Znate li što se sve oko nas događa? Znam. Zločini. Jedan teži od drugoga. Jeste li vidjeli ovaj plakat? Klati smiješ, samo nemoj kleti. Jer je nezavisna država Hrvatska država Božja. Civitas Dei. Sila je na njihovoj strani. Da, tako je. Gruba, beskrupulozna sila. Eto, doktore, vidite, mene štampaju, čak me i prevode, ne pitajući me uopće za dopuštenje. A u jednoj prilici, kad sam digao glas, znate što su mi odgovorili? Zar bi se nešto promijenilo kad bismo vas i pitali? Je li to dovoljno za moju dijagnozu, doktore? I previše, gospodine ravnatelju. Molim vaše isprave. A zašto? Pa mi samo šećemo. Pa mi samo šećemo. Mi samo legitimiramo. I po potrebi hapsimo.
Ajde, stari. Bez filozofiranja. Evo, ne možete sa mnom tako razgovarati. A još kako mogu? Da ti pokažem što još mogu. Gospodin je slavni pjesnik Vladimir Nazor, kojega vi sigurno znate još iz vaših školskih dana. Znam kako da ne znam. Samo zašto ne kaže. Ništa mu ne piše na nosu. A vi? Jeste vi također pjesnik? Ne, ja sam liječnik. Evo mojih isprava. Hvala. Gospodin Nazor, drugi put pamet u glavu. Mogli biste natrčati na nekoga ko nije išao u školu. Biće zla. Hej! Što je? Što čekate? Vi bi da se ja sagnem. Mogli biste. Pred vama je sjed čovjek. I pred tobom je. Ajde, podigni taj šešir. Meni to kažeš. Tebi! Gorane, zapodjevajte kavu. Jer bi mogao izvući kraći kraj. Ne ljutite se na njega, slavili smo još jednu pobjedu. Slavio ja, ne slavio. Ja se ne saginjem nigdje, osim pred oltarom. A da nije njega. Bi me upamtio. Još jednu pobjedu. Pokazao bi ja njemu još jednu pobjedu da me niste zadržali. Zar mu niste vidjeli oči? U tim je očima bila smrt. Samo je čekao priliku. Da je dočekao, ništa ga ne bi moglo zaustaviti. Dobar dan. Dobar dan. Dobro, a vi? Pako, obro, starački. Ja još dobro, ali oko mene... Dobar dan, majstor. Kako je ovdje lijepo. Toliko boja, toliko svježine. A danima sam vas morao nagovarati. Živa istina. Teškom sam se mukom odlučio za ovaj izlet. Jednostavno, odvikao sam se od posjeta. Ili se možda na njih nikad nisam ni privikao. Ljudi bježe jedni od drugih. Boje se susreta. Boje se neizgovorenih riječi. Osiromašeni smo za mnoge obične, nevažne, ali lijepe razgovore. Osiromašeni smo za smijeh. Za sve zašto smo osiromašeni, stostruko ćemo se naplatiti. A kada, majstor? Kada dođe za to vrijeme? Izraz zrači optimizam. Vi govorite kao čovjek koji čita knjigu budućnosti. Ne. Nisam prorok, ako ste to htjeli reći. Mi Zagorci nismo naklonjeni misticizmu. Ja samo trijezno procjenjujem činjenice. I što činjenice kažu? Zna se, pravica je na našoj strani. Evo teme za jednu od vaših večernjih bilješki. Napisat ću možda ovako. Oteli su nam smijeh i nevažne razgovore. Ali Kipar kaže da ćemo tražiti natrag sve što je oteto i ukradeno, a ja vjerujem Kiparu. Jer Kipar je trijezni zagorski optimist. Trijezni zagorski optimist. To mi se sviđa. Vidi se, nemaju samo slikari i kipari sigurno oko. Imaju ga i pjesnici. Recite, kako biste ocijenili mene? Znate, maestro, meni se sviđaju vaše slike. Volio bih jednom da napravite i moj portret. Vrlo rado, samo vi recite kada. Pa, znate, ne bismo previše smjeli odgađati. Ja sam star čovjek i smrt više nije daleko. Ako je šta. Smrt će se još načekati, još je lijepi broj godinica pred vama. Čujte, ne znam. Volio bi da imate pravo, ali ja se sada smrti bojim više nego ikada. Zamislite da ovdje umrem. A to se lako može dogoditi. Oni bi politički izrabili moju smrt. Možda bi me lažno prikazali kao svog pristašu. Izložili bi moje tijelo u teatru i pokopali me službeno, s ustaškom paradom i govorima. Točno ste predvidjeli što bi oni sve mogli učiniti.
Ali jedno im ipak nedostaje. Vaša smrt. A to oni neće dočekati. Ne smiju. Bilo bi to strašno. Zdravo. Ja sam. Ajde, izvoli uđi. Dakle, mislim da sam našao pravog. Ime? Vladimir Nazor. Nazor. Šališ se. Ne šalim se. Nikad nisam bio ozbiljniji nego sada. Nazor je veliki čovjek, meni osobno dragi pjesnik, ali on je star. Koliko mu je zapravo godina? 65, 66, tu je negdje. Zar nije stariji? Kad sam ja pošao u školu, bio je već poznat pjesnik. Pa to je razlog više da o njemu ozbiljno porazmislimo. Znaju ga sve generacije, poznat je u cijeloj zemlji. U redu, možemo zanemariti i godine. Pa ima u partizanima i starijih od njega. Nego, hoće li pristati? Prije nekoliko dana bio sam s njim. Na što mi je rekao? Strah me je smrti. Jer zamislite ako ovdje umrem, oni bi sigurno moju smrt politički iskoristili i sahranili mi sa svim ustaškim počastima. Vidi ti starca, svaka mu čast. Možemo računati s Goranom Kovačićem. Što više, mislim da bi ga trebalo što prije sklonuti iz Zagreba. Suviše glasa, mogao bi stradati. U redu, započni akciju. I ako ovo uspije, zaboljet će ih jače nego da smo im 100 vlakova digli u zrak. Kiparu, ovo je tvoj najvažniji partijski zadatak. Nemoj zatajiti. Dotrčao se. Vidim, Gorane. Dečki, dosta za danas, slobodni ste. Doviđenja, dečki. Čim sam primio vaš poziv, požurio sam ovamo. I da znate, čak i da me niste zvali, ja bih došao. Jeli? Nadam se da ćete mi reći zašto. Zato što ja ovo, maestro, više ne mogu izdržati. Dobro, ajde. Sjednite se prvo i smirite se. Čini se kao da sam ja predvidio ovu vašu muku. Ne razumijem. Pa zato jer sam vas pozvao na ovaj razgovor. Mislim, Gorane, da se nas dvojica moramo otvoreno porazgovoriti. Slažete li se? Maestro, ja bih u šumu što prije. Možete li mi pomoći? Je li to vaša čvrsta odluka, Gorane? Čvrsta? Ja moram u šumu što prije. Ili ću se ubiti? No. Ne, govorim kako osjećam. Ovdje se gušim i za mene postoje samo dva izlaza. Smrt ili sloboda. No pa između te dvije alternative nije se baš teško odlučiti, zar ne? Vi se šalite, maestro, ja toliko očekujem od vas. Vi imate vezu s partizanima, zar ne? Samo jedno pitanje, Gorane. A ne bojite li se vi šume zbog zdravlja, mislim? Ja da se bojim šume, maestro. Šuma je moj drugi dom. Tamo će tek moja bolesna pluća duboko i snažno dizati. E pa onda, pođite, Gorane, ali jedno pitanje prije. Što mislite kad bismo pozvali Nazora? Da li bi on pošao? Pošao bi. Siguran sam. E pa onda ga pozovite. Recite mu, narod ga zove. Pa onda pođite zajedno. Dobar dan. Gorane! Gospodin Nazor kod kuće. Je, ali nije dobre volje. Ništa, ja ću vam otvoriti. Novosti nosim za njega. Vijesti, najnovije vijesti. Dovršen još jedan svezak Nazorovog monumentalnog opusa. Slavno napreduje veliki pothvat Hrvatskog izdavačkog bibliografskog zavoda i njegovog marljivog korektora Ivana Gorana Kovačića. Dosta lakrdije cukunu, jedan danas mi nije do toga. Zar ne vidite? Vijesti su istinite.
Slog otisnut. Samo da sjedemo i pregledamo pa može u tisak. Nećemo ništa sjesti i ništa nećemo pregledati. Nije mi ni do čega, a najmanje do Hibza i njegovih otisaka. Opla. Što je to tako do temelja uzdrmalo nesalomljivog satira? Što ga je dovelo do tolikog malodušja? Star sam, Gorane. Nazor je nepovratno star. Gotovo je s njime. Nije istina, nije starost u pitanju. Ako nije starost, a što je onda? Zar ne osjećate? Tište vas zidovi ove sobe, nebo ovoga grada, njegove noći straha, njegovi zagušljivi dani. Kako da se tu stvara? Gdje? Gdje da se pjesnik osvježi? Da, imate pravo. Sve se više koje čega gadim. A i bojim se. Ne znam od čega. Nečega. Što da se radi, Gorane? Da se ode, dok još ima vremena. Da se ode? Kamo? Tamo. K njima. Na drugu stranu. Ludi ste, Gorane. Nisam lud, nego sam donio odluku. Kakvu odluku? Da odete? Da najprije privolim vas, pa da onda pođemo zajedno. Neće me htjeti. Star sam čovjek. Ja bih im bio samo na teret. Osim toga, oni tamo ratuju. A ja se baš nimalo ne razumijem u ratovanje. Varate se. Ratovati se može i perom. I da znate, žele vas. Mene? Izmišljate. Ne, rekli su mi. Poručuju vam, dođite, narod vas zove. Baš tako glasi poruka. Baš tako, od riječi do riječi. Ja se nisam nikada oglušio o glas svoga naroda. Ali sada, kako? Sa svim tim mojim bolestima, s mojom starošću, kako? Oživjet ćete tamo, vidjet ćete. Šuma i gora liječe sve, čak i starost. Zar bi moji starci Gorani inače bili tako krepki? Znate, ja nikada ni jednu odluku nisam donio, a da prije toga nisam dobro i temeljito promislio. Čudno. Sada uopće nemam potrebu za razmišljanje. Kao da u meni već sve zrelo i riješeno. Kao da sam se već dugo spremao na takav korak. Ide! Pa jasno da ide. Pa mora ići barem svaka pol ura na dan. Sada je na vama da što prije sve organizirate. Aj, smiri se, pa ne mora cijeli Zagreb znati o čemu mi pričamo. Zapravo morao bi znati. Bio sam novinar i mogu procijeniti. Ovo je vijest godine. Saznaće Zagreb čim za to dođe vrijeme. A sada mi je potrebna najstroža konspiracija. A valjda ti je to jasno. I nikakvih povjeravanja prijateljima kako bili pouzdani. I još nešto. Više me nemoj posjećivati. Ako te budem trebao, potražit ću ja tebe. Bolje da nas ne viđe. Hoće li netko razgovarati s nadzorom? To neka ne bude tvoja briga i ne spominji nikakva imena. Na koju stranu ideš? Zašto? Pa zato da ja pođem na drugu, ne? Idem prema kazalištu. Nego očekivao sam više oduševljenja. Pa što misliš da nisam oduševljen? Itekako. Ovo je najljepši dan u mome životu. Samo nije pametno pokazivati veselo lice. Svi veseli su im sumnjivi. I zato izvana se smrkni, a smješkaj se u sebi.
neka ima jačnost. Zašto izlaziš iz sobe kad sam ja tu? Vratit će ti se fibra, Ma Vlado. kakva fibra, Lada, idi, molim, ajde. Pogledaj ko je. Ma što ću gledati kad znam? Ajde, ne stoj tu, molim te, idi. Ajde, valjda imaš nekog posla, ajde. Ajde, molim. Dobar dan, gospodine Nazar. Dobar dan. Evo, doveo sam goste koje sam obećao dovesti. Ovo je inženjer, a ovo je konspirator. Drago mi je. Dobar dan. Više bih volio da vas mogu upoznati pod vašim pravim imenima, ali znam, morate biti tajanstveni. Konspirativni. A to se sada tako kaže? Da. No, dobro. Izvolite u sobu. Oprostite, ja moram počekati na drugi posao. Doviđenja. Oni će vam sve reći. A, dobro. Doviđenja. Doviđenja. Izvolite u sobu. Hvala lijepo. Izvolite, sjedite. Hvala. Gospodine Nazore, oprostite, ne mogu vas tako oslovljavati. Druže Nazore, recite, niste li se predomislili? Niti jesam, niti hoću. Idem kao što sam odlučio. Cijela zemlja će pozdraviti vašu odluku. Svi ljudi, mladi i stari. Svi osim moje sestre. Znate, ona mi je jedina i najveća briga u ovom trenutku. Ostaće sama i bez zaštite. Nema nikoga da se brine za nju. Neće ostati sama i neće ostati bez zaštite. Mi ćemo paziti na nju. Bojim se, oni bi se na njoj mogli osvećivati. Možda će je uhapsiti. Možda čak i mučiti. Što se toga tiče, možete biti bez brige. Stavite se u njihov položaj. Isplati li im se priznati da je Nazor otišao u partizane? Ni slučajno. Biće diskretni, nastojaće da se to ne sazna. Možda će razgovarati s vašom sestrom, ispitati, ali neće ići dalje od toga. A ona neka jednostavno kaže da ste nekam otputovali. Neće povjerovati. Mamili su me već na koje kakva putovanja i sve sam ih odbio zbog slaba zdravlja. Neka to bude putovanje iz obiteljskih razloga. Nešto zaista neodložno. Znam. Idem na Brač, jer se moram pobrinuti za kuću. Krov se urušio, zdanje propada, a tu su i bratova pisma u kojima me poziva da dođem. Biće zadovoljni pričom. A recite, što da ponesem sobom? Što manje. 2 kovčega, zimsku odjeću i obuću. Za koji dan doći ćemo po kovčege i otpremiti ih. A kada ćete doći po mene? Najkasnije za 10 dana. Rada bih u mislima najprije prošao taj put. Ipak su svi pjesnici isti. Najsretniji kad maštaju. Puče voditi kroz šume, polja preko voda. Vijugavim stazama između zasjeda. Zar je to važno koja je to šuma, koje polje, koja voda? Cilj znamo. Slobodna zemlja. A o ovom našem susretu i razgovoru nikome ni riječi. A Goran? Irma? S Goranom smo razgovarali. On je član porodice. A što se vaše sestre tiče, ne bi li bilo najpametnije da putovanje na Brač bude verzija i za nju? Ne. Nju ne mogu lagati, ni pošto. Mora saznati istinu. Ne bojte se. Neće ona izdati ni mene, ni vas. Čekajte da se javimo i budite strpljivi, druže Nazore. Znači, sada sam zaista vaš. Baš naš, druže Nazore. Doviđenja. 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 Izvolite. Vlado, što su ovi ljudi htjeli od tebe? Baš svašta pitaš. A što bi htjeli? Ništa, zgovarali smo, Lada. Ali nikada ih prije nisam vidjela. Idemo u sobu. Ljubam ti, sestro. Ni danas ih nisi vidjela. I ako te budu pitali, reci, nitko nam nepoznat nije dolazio. Plašiš me, Vlado. Sva sam se bidno ukučila. Ko će doći, Vlado? I zašto? I gdje ćeš ti biti kad dođu? Mija povera Soralina. Gdje ću ja biti? Slušaj, sestro.
Odluka je pala. Idem u šumu. I ne pitaj zašto. Jednostavno osjećam da moram. U tvojim godinama, Vlado. Ma di je to za tebe kad su ti skaline teške? Dobro, što ćeš jesti? Gdje ćeš spati? Ubit će te to, Vlado. Kao da nisam dosta živio. Misli malo i na mene. Što ću ja sama na svijetu? Ko kaže da ćeš biti sama? I tko kaže da ću ja odmah umriti? Vidiš, ti nemaš pojma kako ja sada vatru osjećam u sebi. Snagu. Ništa se to meni ne sviđa. Pa kud su baš tebe našli kraj toliko mladi? Ma nisu oni mene našli. Ja sam htio. I ponosan sam što su me prihvatili. Ma to su stvari koje ti iz svoje kužine ne možeš razumjeti. Ono što je važno, to uvijek razumijem. Pa, tek smo nešto stekli, uredili i smirili se. Vjerovala sam, samo nam bolest ili starost mogu pomrsiti račune. Irma, jesam li kad prekršio obećanje koje sam ti dao? Nisi, Vlado. Neću ni ovoga puta. Obećajem ti. Vratit ću se sigurno. A ovo mora biti, razumijem. Mora. Ako mora, neki bude. Ti najbolje znaš. Čovjek si. Evo, opet mi se napravio žulj. Kad bi barem sada bio i ljevoruk. Bolje da niste. Pisali biste lijevom rukom pjesme, a desnom prozu. I opet vas mogli zaustaviti samo žuljevi. Da. Rugajte se vi. Rugajte. Sad bi čovjek zaista morao imati mnogo zdravih ruku. A vi, što ste mi se ušetali tu pred nosom? Opet se nešto rađa. Ne rađa se, raste u meni. Nešto crno i teško. Crno poput moje krvi koja se zgusne u žilama kad se sjetim onih strašnih priča o jamama na Kordunu i o garištima. Ne znam, još nisam što će to biti. Znam samo da će poteći iz mene poput bujice. Da će mirisati po dimu. Da će imati grki okus krvi i suza. Da će se vinuti uvis poput krika napaćenog naroda. Biće to poema bola. Biće u njoj ovakvi stihova. Oboreno selo. Crno. Mrtvo. Ko krik bi ovdje zvučao i smijeh. Grozni leš. Ubojica. Žrtva. Tko zna za tvoju patnju i grijeh? Gdje je mala sreća? Pljesak stakla. Tiha škripa vrata iz vrtića dah. Gospodaru lešu iz tog pakla, ti ne znaš radost, užas, bol, ni strah. Gdje je pretena zul, tih kucaje zipke, postelja meka i kućnog šturka glas. Čiji si lešu? Zar od žene gipke? Ili od starca trup? Ili od mladića stas? Bože, kakvih li slika. Da, od njih sam težak poput olova i smućen do ludila. Teško je to nositi u sebi. Ali osjećam stihovi će dozreti tek tamo. U vjetru i snijegu. U grohotu bitke. Pod suncem, u slobodi šuma. I zato van iz ovog zagušljivog grada, napolje odavde. Tamo ću sav biti pretočen u stihove. Pa ću možda i umrijeti s posljednjom strofom, ali neću požaliti. Gorane, sinko. Ne govori tako. Ako smrt poželi nekog, uzet će starijeg. Posegnut će za nadzorom. Da li ste mi doista rekli, sinko?
Ili mi se pričinilo. I rekli ste mi ti kao što otac kaže. Hvala vam. Baš smo se obojica večeras raznježili i više ni riječi o smrti. Ja se nje ne bojim. Jednom sam nekome rekao ili možda napisao, ja brzo pokapam tuge. Mala stvar me može usrećiti. Oblak koji se bijeli u okno prozora, ptica koja negdje crkuće. Ali zato moje groblje veliko i strepim kad u njemu ustaju mrtvaci. I zato ne bih htio groblje, ni veliko ni malo. Htio bih, vi znate, u planini mrkoji. Nek mi bude hum. Nad njim urlik vuka, crnih grana šum. Ljeti vječan vihor, zimi visok snijeg. Muku moje rake nedostupan bijeg, visoko. Nek stoji ko oblak i tron, da ne dopre do njeg niskog tornja zvon. Da ne dopre do njeg pokajnički glas, strah oblačenika, molitve za spas. Neka šikne travom uz trnovit grm. Pesut da je do njeg neprobojan strm. Nitko da ne dođe. Do prijatelj drag. Kada se vrati, nek poravna trag. Udjelite siromahu, gospod. Udjelite siromahu, gospodine, udjelite siromahu. Znaš, ne volim prosjake, ali ti mi nekako izgledaš stariji i onemoćao. Stariji si valjda i od mene. Koliko ti je godina? Mnogo, a? Previše za život kojim živiš. Evo, ne. Evo, uzmi. Hvala vam, mnogo vam hvala. Baš kao da ste mi pomogli. Zašto tako, starino? Kao da ti nismo pomogli. Dali smo ti koliko smo mogli, a ti ovako, a? Dali ste, ne kažem i nisam nezahvalan. Samo šta da uradim sa tim kunama. Kruha ne mogu kupiti, a ja sam gladan. Danas nisam ništa okusio. Jesi li bio u sirotinskoj kuhinji? Na kanalu? Da. Bio sam, ali su me otamo otjerali oni koji su prije došli. Tamo nema dovoljno za sve koji su u Zagrebu gladni. I nisu gladni samo prosjaci. Ima i drugih. Žao nam je, djede, ali kruha nemamo. Imam ja. Irma mi je stavila u džep komad kruha s maslacem. Ako obladnim putem, evo uzmi i neka ti je uslast. Hvala vam. Neka vas Bog blagoslovi. Vi ste najbolji čovjek na svijetu. Incredibilmente, prosjak odbija novac, pa traži kruh. Nekad ako si prosjaku dao hljeba umjesto 25 para, nisi bio siguran da ga neće batiti čim okreneš leđa. Danas, međutim, kruh je sve, a novac ništa. Dobro jutro, gospođo. Dobro jutro. Došao sam po kovčege. Po kovčege? Da. Joj, lipi moj, baš niste dobro potrefili. Moj brat tek što je izišao iz kuće, niste ga sreli? Ne, nisam. A vratit će se on brzo, šetnje mu nisu više tako duge. Uđite, izvolite, pa ga pričekajte. Gospođo, niste me dobro razumjeli. Kako? Ja ne tražim vašeg brata. Mene su poslali po kovčege. Znam ja, znam. Razumijem, samo ne poznajem vas. Kako da vam dam stvari kad ne znam jeste li onaj pravi ili niste? Ne znate jesam li pravi ili nisam, a pozivate me u kuću. Ni to nije u redu, zar ne? Jesam tuka. I Vlado mi kaže, svakoga zoveš u kuću, a ne pitaš ni ko je, ni odakle je. A ja opet mislim, nije baš vas svijet pokvaren. Da, treba pripaziti, vremena su takva. Da, što se našeg posla tiče, kako bih ja znao za kovčege ako nisam pravi? Ma
to se i ja pitam. Lice vam je pošteno. Ma čim sam vas vidjela, ja sam odmah pomislila, to je pošten čovjek. Daću vam kovčege, daću. Zašto vam ne bi dala? Znam da neću pogriješiti. Čujte, recite Goranu da bi trebao izaći iz grada na neko vrijeme. Kam? Da ode? To bi bilo još gore. Ovako ga barem ja mogu stišavati. I da vam priznam, silno bi mi nedostajao u ovim trenucima. Onda ovako ćemo. Recite doktoru neka mu ishodi bolovanje. Tako će izbjeći nepoželjne susrete. I pazite, sve ovo što sam rekao to je direktiva i treba se sprovesti u djelo. A kako ste vi? Imali nešto novo, nešto što bih ja morao znati? Pa čujte, sredio sam sva imovinska pitanja. Koliko to bilo moguće u ovim prilikama. Svu gotovinu prenio sam na Irmino ime. Tako da jednica barem ne bi imala novčanih briga. Ja, vi zaista pažljivo važete stvari. Mislite, pažljivije nego mladi Goran. Opreznost je jedina prednost mojih godina. Sve druge prednosti su na njegovoj strani. I ne ljutite se, inženjer. On je divan mladić. Baš zato se i ljutim. Vi ne znate koliko smo do sad divnih mladića izgubili. Ali volim ga i ja. On je takav, ne može ga se ne voljeti. Trebate nas prebaciti. Ovo čekanje ubija. I čekanje je ponekad akcija. Doviđenja. Doviđenja, inženjer. Kako dugo ostaješ? Gdje? Gdje? Pa u Svetu Janu. Zar ne ideš u Svetu Janu? Razumije se da idem. Zašto bi se inače spremao? Nisi mi odgovorio kako dugo ostaješ. Ne znam točno. Tjedan, mjesec, možda i duže. Reci, gdje je moj sivi šal? Ne govoriš istinu. Ne ideš ti u Svetu Janu. Ne, mama, idem u šumu i ne mogu naći svoj sivi šal. U šumu ideš. Nije to dobro za tvoja pluća. Noći su u šumi vlažne i hladne. Točno, i zato mi je potreban šal. Šal, pa šal. Kao da nema važnijih stvari. A šal ti je evo tu. Evo ti ga. I čarape i košulje sve tu. Znam ja što treba spremiti. Uvijek je nekoga otpremam. Moja mama. Rat neće dugo. 3 mjeseca i eto mene. Tako je govorio i tvoj otac. I više se nije vratio. Došli su. Bježi. Mama, ne. Prijatelji su došli. Ne brini se. Da se oprostimo, mate. Pojedi barem juhu. Nema vremena za juhu, majko. Mama, ako te budu pitali za mene, reci da ne znaš ništa. Kaže, otišao je od kuće i više se nije vratio. I pazi na sebe.
Pričekaj me ovdje. Samo da se oprostim s gospođom Irmom. Nemoj, bit će joj teže. Ako primijetiš nešto sumnjivo... Bez brige. Na koju ćemo stranu? Vidjet ćeš. A kako ćemo iz grada? I to ćeš vidjeti. A sad ne pitaj ništa više. Niste baš razgovorljivi. Stigao je legalac iz Zagreba. Neka uđe. Zdravo. Zdravo. Nosim važnu i hitnu poruku. Ne, nema pisma. Otpjevat ću. Ovako. Kotarskom komitetu Pisarovina. Sutra ili prekosutra konspirator u selo Horvate dovodi 2 vrlo važna druga. Starijemu treba posvetiti posebnu pažnju. Osjetljivog je zdravlja. Potrebna je stroga konspiracija i jako osiguranje. Da ponovi? Nije potrebno, hvala. Ajme meni. Šta ćemo sad? Ne brinite, sve će biti u redu. Spremni? Spremni. Velika župa, Prigorje. Aha, vidim ja po broju čiste. Ispravimo. Izvolite. Kamo ste se uputili? Mi smo komisija za poljodjelstvo. Obilazimo općine Dubravu, Sesvete i ako bismo stigli, skoknuli bismo do Svetog Ivana Zeline. Do mraka ne možete tamo stići, to je 25 km. A po mraku ne preporučuje se. A što vam onaj stari gospodin radi u komisiji? To je doktor Mirković, veterinar. Aha. Onaj drugi je agronom, a ja sam predsjednik komisije. Doktore, pisali su mi od kuće da su sve ovce ošugovili. A što bi to moglo biti? Da, i ostavi doktora, neće ti on sad liječiti ovce. Pa dobro, a što ga košta da pomogne ako može? Ima čovjek pravo. Samo znaš, muka ti je s ovcama. Ima 100 razloga zašto ih šuga napada. Ja bih na tvom mjestu počeo od najjednostavnijih. Dao bih im soli. Možda su zaboravili dati. Ili su štedjeli. Sol ti je danas poput zlata. Boga mi, to bi moglo biti. Spremni? Puštaj! Odakle vam samo taj recept protiv ovčje šuge? Ne znam ni sam. To je prvo što mi je palo na pamet. A moglo bi čak biti i točno. Znaš gdje treba stati? Imam za tebe specijalan zadatak. Uzet ćeš jedan vod i prebaciti se u Horvate. Konspirator dovodi dvojicu iz Zagreba. Aha. Ako ih konspirator vodi, onda to nisu sitne ribe. Kad krećem? Ne znam točno vrijeme polaska, zato kreni odmah. Osiguraj selo i prilaze. Pazi, ova akcija mora uspjeti.
Da se oprostimo. A vi, inženjeru? Vraćam se u grad. Mislio sam da ćemo ostati zajedno. Nažalost, moj dan još nije došao. Sretno. U redu. Bez brige. Jel sve u redu? Da, a šta ima novog? Večeras dobro otvori oči. Važno je. Zašto? Saznaćeš. Stanicu drže domobrani, ali nema opasnosti. Imamo tamo svog čovjeka. Kontroliramo sve prilaze. Jeste li umorni? Pa, više od uzbuđenja nego od puta. Hoćemo li ovdje zanoćiti? Nažalost nećemo. Čim večerate krećemo dalje. A kad se kod vas spava, drugovi partizani? Najčešće u hodu, stari druže.
stvar. Pripazim desno. Čuj, nekonspirativni. Da te nešto pitam. Pitaj. A ko je taj stari drug? Znaš li zašto mi je konspirator prišio ovaj nadimak kojim sam sad oslovio? Mogu li pogađati 3 put? Ne moraš. Neprestano mi govore da mi je jezik prebrz. A gdje si vidio pjesnika spora jezika? Znači ti si pjesnik. Tko bi to rekao? Od mene više nećeš čuti ni riječ. Dobro, ti šuti, a ja ću brojiti. A znaš li ti kako mene zovu? Znam, Kopač. Imam ja još jedan nadimak. Skromni. A ti si taj skromni. Ko bi rekao? Čuj, Gorane, a tko je zapravo taj stari drug? Da li se sjećaš još pjesnika iz Početnice i čitanki? Pjesnik iz Početnice čitanki. Čekaj. Pa zar... Da, on je. Samo pazi. Ako kome kažeš, konspirator će mi glavu otkinuti. Budi bez brige. Sve u redu. To je dakle Kupa. Moj Rubikon. Nadam se da neće postati moj Jordan. Prehladno je za svečano partizansko krštenje, a? Znate li vi kad ste prošli partizansko krštenje? Ne. A zar sam ga prošao? O, još i kako. U Dubravi na Mitnici kad ste onom Ustaši savjetovali kako da izliječi šugave ovce. Ni ja, stari ilegalac, ne bih se ponio sa toliko mira i snalažljivosti. O, to zvuči kao pohvala. Maleni trošni čamče na mutnoj kupi. Uradi što i sa mnom. Dočekaj sve što trpi. Prenesi cijelu Hrvatsku na ovu stranu vode. Na teške, ali svete putove poštenja i slobode.